Umukoro gwo kutongoza obusabadikono bwa Nkondo oburukushangwa igorora gwayibembera umureberezi the Right Reverend Amos Magazi kandi obwayihagura abwanyabuhiche. Tutongoza omwanya ogu obuhinduka obusabadikoni oburukwetwa Nkondo akidikonare. Obusabadikono obu bwabo bwa mwenda omureberezo bwa Northwestern Kwere kandi omureberezi haruko butongozaho yahiga bebembeza hamwe n'abakristayo okujura obujunanizibwa omu kutungura obusabadikono bwabo. Abayemerera murya bema kandi kumwe murya bema nimwe murajunanwe okukura obusabadikono obu kubura kure nimwe mukija kuba mwabutwaro misho kuburafe nimwe mukija kuba mwabwita ahari Nkondo ari abantu abarukumanywa munonga bakozira omurumo gwo kutembura enyuzuka omwami Rwankoba enyuzuka omwami Katongine enyuzuka n'abandi abakozira omurumo muhango munonga angwe nikuri mwana munkundira twantu baterera omungaro no bataryaha kwanka turyahaga. Omukoro nigwo gumwe habaho kushitamisa sabadikono Canon Medard Kahanji omuntebe. Babarisabona rangogo ashikirize imirimo yawe iwe Reverend Canon Medard Kahanji tebeki kasabadikono okubanza osabadikono bwa Nkondo umbureberezo obu ukore umurimo ogwa kwasabwa kama kulinde twija kwatanisa n'abakachibata households and community transformation batweri okutandika projects zo kutahiza amakanisa gitu kurugama Marisa okuhika aho sabadikonya Muco gusimara habwa izoberi kurenga Nkondo kidikona yabayina jurated baba ubureberezi twire tuno sebo bwa sore bwa sabadikoni twire twinobohereza bwo sabadikoni nyamuce kandi simu ubureberezi tukashaba bwa sabadikoni hihi oguya yebemberamo okurunda na miliyoni nkaga ezogura motoka y'obusabadikoni. Umugande abicuruza mu district ya Mtoma basha gukoresera homsego kweshanyo korra mkama bokuba mkamarhangano wabaherebyo bwayiga evine okushabuko kwahebwayo lay canon aporobzare ori mukuru w'abakristayo ba Kampala chapter umuru Western Kwere diocese obyabatayireho obusabadikon obwa Mitoma. Matfukuti president nyina za Mungu kozara chipata nyina za Mungu uzamka kwa kushoni kwa kabiri mukusanya navuga ko zarabishi nyina za Mungu hapo baile doro kwa kuruka hapo tukwenda bazakanga zakanisa mkaba si ni nyina nyo ndekevu nke ya mesi kwa ule na mtu hapo baile Mungu byaba amukoro gwo kusima hamwe no kurundana sente ezo kushakaza ekanisa ya Mitoma Archdiaconry no kumanya kuturiya basinguzi abo kuba amanije agasimbire sitani akaruko mu kituru gasimbire rufu garyo muriwe nanjye kama witasi bakatensa kutiraho esaneji bajihinguza twagiteko mu kachiko ka construction akachiko ka construction kakwekebembwe Winston chairman witu na team bichiriza twa planning risoberi mwene ryashikire Chairman wa Bombeka abwa Mitoma Winston Bamwestre yajurangwe n'ubenda miliyoni 5 okumaririza okushakari kanisa burkanisa oburisa tukabucyore cyo kurenda kandi twebaza babure mwena Marisa n'abahuruzi kureba ngo at least hine kija watanise nimwe aketera bahereza bito mu ngaro. Ekanisa ryone yombekwa neisha kuba neshitamisa abakristayo habarukurenga umuriro kumi. Gashakwa Timothy Mushabi na Abraham Mugazi.